Lagip, ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tadadal, liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip, ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a George, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket kanayon ko apadpadaanan dagiti baro nga upload yo. Naawisak met ang nagsurat bareng mapagasatan met a maibasa ken maidrama toy nanumo a surat ko. Naladawak a nakiasawa gaputa tinulungak pay a nag-eskwela dagiti tallo a kakabsat ko. 35 titawan ko, idinto ta 23 laang met titawan ni Aida, idinagkalaysa kami. Kaasi ti Apo na addaan kami met iti dua nga anak, nga isu ti makagapo no apay ang naggagagat ken nagsingsing petak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Ni, nagsako ka magtanabing mangon lakay. Wan bakit? Masapa kami ama pa ni Jagardin. Iti kasta, masapa mo't amal Pasko ti agispre. Kat nagkape ka nga rudan. Wan, itay pa naglutok iti arena. Isumatan ating kape. Nakalutok pa ni tinapoy. Sikantun ang luto iti sida balunan na gitubing Wala kay, ng madamdaman ton. Huston to inton aglukat store. Sigurado nga min a frozen foods manen ti kayat dagiti anak ta abalunan. Numabalin, saan mo unay arwaman dagiti anak ta iti frozen foods bakit? Saan kanukit anasalun at dagita amakmakan ita? May mayat mutla ang nunateng ti sida inda. Ay na, di damot nga rod kayat tinateng lakay. Saan da ka no amatil muntiin na po'y nunateng ti sida anda. Talaga sa balin dagiti ubing ita. Napili dan iti masida. Nakunamon lakay. Isoda pa'y kit din ati matungtungpal. Numaminsan saan amaw-awatan ti kayat da. Malala. Sigalat tangarudan ti makamu dito'y bakit? Mapana kon. Tani, lumawagan. Umayak tumangan inton madamdama. Sa tinati pa pa ng bakit? Mapanak man biit ijay klinik lakay. Mapanak man agpabipi. Abay, agan ano kaya? Masansan nga rod ang makarik na ak itipan na kaulaw. Ay, kuyugan ka na. Ay saan ang lakay? Kabailakon nga oray siyak lang timapan. Saan na bale taasidag lang matiklinik manipod dito'y balay? Sigurado ka? Wan, unay kalakit din aya. Sige nga ron bakit? Agpayong ka Tani, nagpudot ti panawan. Wan. Sige nga ron, tamapanak mo tani Jagarden. Barang malpas kumot itante agabono. Aday ta, nalpas ko man lang. Ay nabunuan na kiti mula ka patatas. Mamanulayan na bulan ti unayan. Mapalinto matin nga pitan. Parang matsyambaan tumamot din ang ato presyo. Ay kasta, adamot gunggunang nagkaragkarte. Marik-maktibisan ko na. Pinasayat. Agawid ako pala. Agsubliak tumanin itong madamdam. Tay tuloy ko adalusan na giti naruutan na pasat tinagmula. Manong George! Ha? Manong! Nimot Bernadette na dyan. Adag dito ating ko! Apay ka tayo! Apa yan? Nagtartaray ka sa amin ng may dinon. Wan manong, ningamin manang Aida. Oh, apa ni manang mo?
Intaray day di ospital! Diyos ko. At tuyak, kasi papakumbabang agdawat iti tulong kan kasim. Pang-asim ka di Tadi mo ba'y payaan da asawa? Ispalam kuma, iti mabalin apa kay sagmakan na. Pang-asim, Diyos ko. Kat, kumusta matan ti asawa manak ko? Kasi ti Diyos na lang. Medyo okay matandi ka sa sahad na. Anya nga ikano ti sakit na, baro. Sigun ka dagiti rimor a resulta ti laboratoris na. Diabetic ta sawak. Ay sus, di kat kasapulan na matan ti aginsulin. Dependento na nanang. Barang no kabailan pa iti agas. Iti kasta, oray saan pa ilaan nga aginsulin. Ay una yun. Masapul aliklikan ng dagiti makmakan nga agpangato iti blood sugar. Kapilitan ananang. Isumot lagayam. Akanayon na nga ibaga ang maululaw. Kan kaslag kakapsot kanunukwa. Iso adya ako ni Kuykuyog iti garden. Iso asika, an nadamot ti salunat mo anak ko. No adda marikrik nam, agpa-check up ka matan. Iti kasta, maamuan no anya ti husto ang makagapo. Diyo ialeng-aleng, tanarigrigat no mabaybayan. Dakdakkel aparikot no bilang laeng. Mangan kan bakit? Anong sampay lang tagsiday tili ng bung anateng? Na ito'y matinapoy mo. Inlutuan ka iti brown rice. Mayat ka nun da ito'y para itikaskan ka diabetic. Agyaman naklakay. Awanan yaman na bakit? Ala, mangan kan. Itikas ta. Makatumar ka matan iti agas mo. Ado timbawal ti doktora kanam. Isama sa pula bantayam dagiti kang kanam. Itikas ta. Taras ka nga gimbag bakit? Wala kay. Agpaimbag ka. Itikas ta. Agdidin natayo pa iti mabayag. Wan ka dila kay. Di ka agdanag, ta sa anak pa'y matkat amatay. Kunada nga rodan, masamang damo, mahirap mamatay. Mala, makanta nga rudan. Tani, agsubliak pa iti garden. Mapangkumot bisitahan lagi ti mula kapatatas. Mapankuman kita, no mabalinan ang maapit. Jeremy, umay ka man biit. Jeremy. Sa dino ti ayan ni manang mo? Adoy Jerwar, mami. Aglablaba. Kasta ka di. Ay na, kaansimot ni manang mo. Imbes asya kumati mga aramid iti dayjay. Bayan yun, mami. Kabailan ni manang dayjay. Nagpiksan tupay ng aglaba. Unay kan ay anak ko. Ingka katulungan ti kabsat mo. Un ka di. Talaga matatulunga kinton madamdam mga gisampay ni manang Jessa. Sige. Aywan, ibagam tuman tanumalpas nga aglaba ket mangilambong iti okra ken ugot ti kamote. Ta iso ti sidaek inton aldaw. Siya kun ati mangilambong, mami. Kabailam aya. Katwan. Apay, awan bilibyo kanyak aya. Mala, ingkaman nga rod mangilambong anak ko. Itikas na saan nga isupay nga aramidan ni manang mo inton madamdama. Ariglado, mami. Oops! Agyamanak, nalpas ko matlaang na ginawgawan dagiti linabaak. Nagsakit isikat ko. Bagkate kon titimba, tay sampay kon dagitoy. Iti kasta, mamagaan adagos. Sayang ti darang ti init. Mana, tulungan kang magsampay. Ha? Sige man nga rod ading, tani. Nabanogak a nagigalgal ken naggawgaw. Wan manang. Di,
gagamitam iti ayan ti imam ading. Ah, daytoy. Jak nga rod amo, manang. Amang ano na alak iti panagayayam iti volleyball. Kanayon ak ngamin amatirwan iti bola. Kasta? Wen, Ang adapay matitayan ti sakam. wen tadda dagiti gundaway mapatukma. Kan agparing tumangak no kasya akamatak ti bola manang. Kasano naglupoy kamat ngamin. Ha? Kas kala babae nga gargaraw. Baklakan samat, Jeremy. Uy, saan nga niya? Bakla nga. Si Kangay, tumboy ka. Ah? Di wow. Ala, umay naktulungan nga gisampay. Wano, umay nakla ang disturbuan. Siyempre, kung may katulungan nga gisampay amanang. Ala, tulungan nak nga rudan, tani. Nagdagsan to'y ulas. Paspasan tapay anaimbag. Iti kasta, daras amamagaan. Partakan dati magna ading. Iti kasta, saan ta amala daw ama panag-eskwela. Mabit lang manang. Kasla marigata nak nga umangis. Kasla mo ulaw ak. Anya, ni, apay ngay. Tsaka mo. Kas nagkakapsutak matan. Anya, ay sus, kasano daytan? Sapay awan kadwata. Nangan ka matitay bigat sana ya. Manang, nagadupay nga rutikinan ko. Oh, ato'y titanom. Uminom ka pa'y laang. Nagyaman ak manang. Ha? Oreak la na bang aral nga minom. Oh, Kat, okay ka ka din? Wen manang. Sigurado ka? Wen. Ipagamlaang ano, di mo kabaalan. Tauray agsublitan iti balay. Ibagata kadamami kan daddy. Iti kasta, may pa-check up da ka. Saanan manang. Okay akon. Ang mga nubanok ko lang da ito eh. Ala, ituloy tangarudan ti Magna. Noon na lumabas alugan, paraan ta makilugan ta. Iti kasta, saan kan amabannog amagna? Kantap no daras ta makadano ni Jay Eskwelaan. Kumusta akan, anak ko? Laimbag ka ka din? Kaasi ti apo tatang, ininot matan nga agsubsubli iti sigod ti pigsak. Saan akas iti, akanayo nak nga agkakapsot kan awan gaganay gaya. Nasaya at mo't nga rod, ano kasta, anak ko? Talaga, ayat ti Diyos. Kaputa di na intulok nga dadagi sa mapasamak ka. Husto kayo tatang. Ni George ngay, sa dinutayan niya. Ay nasapa manen anapan ijay garden tatang. Amuyo mo't no kasano ti kinagagat di manugang yo. Imbagla ngay. Tan nakatumpong ka iti nagagat ken naanos nga asawa anak ko. Malaksid iti dayta, awan pa'y pulos bisyo na. Launay atatang. Ba nagapagyamyaman ako na iti Diyos. Ngamin, inikkanak iti asawa akas ni George. Ayun pagyamanak mo't unay, kaputakas ni George di nakiasawam. At daamin ang kingkwa na tigalad ti may sa alalaki asap sapulan ti may sa babae. Awanan ti may bagakin kwa na anak ko. Pudno day tatatang. Iso ama ko nak at talaga nagasatak. Nagasat kami nga agiina. Gaputan ni George ti impaay ti apo kada kani. Mami, Apay, Jeremy. ngayon naman titid mo abalon ko ita. Apay, pangan-anom ay iti kwarta anak ko. Mapanak ko magpa-check up, mami. Ha? Agpa-check up ko na. Wen, mami. Ne, apay, agan ano ka ay anak ko. Masansan nga rod mo na makarik na akitipan nakaulaw, mami. Anya? Ay sus, ang mga noan niya mo't day tananak ko. Bayan, kasaritak to di amayo.
Taison ti mangkuyog kan ka amapan agpa-check up. Jak pa'y mat ngamin mabalin ti rumwar, ta sa anak pa'y unay anaimpag. Saanin, mami? Ikandaklangan iti kwartang aramatek. Tauray siya akong timapan. Sigurado nga min ama kumikom ni Daddy di garden. Nangruna ita ta panag-aapitan. Ay na, bayam ti panagapit na. Tamabalin mat ama itantan. Importante ti salunat mo, anak ko. Ang mami, sumragak pa'y di eskwilahan ita. Intun malumak tun amapan iti doktor. Sige, ikan ka iti kwartam. Ang awagam ni Antim a Bernadette, taiso pa'y laang timang kadwakan ka amapan agpa-check up, Juan. Sige, mami. Sige, anak ko. Agan-anad ka nga rod, Juan. Di ka unay agbambanog. Uminom ka iti adu-adanom. Uwin, mami. Mala, ingkaayabanan ni manang mo tamapan kayon, tani aldawan. Ay na, nasaya at mata si mangput kan lakay. Naskan amapan ta iji ospital itamot laang. Ha? Ospital ko nam? Wala kay, naawanan ka no iti puot ni Jeremy iji eskwelaan. Iso nga intaray da iji ospital. Anya? Ane, apay ka no? Ano ni Jeremy? Apay anaawanan iti puot? Tsaka mula kay, tinasayaat, agrobot kan tamapantan iji ospital. Bernadette, Manong, sa dinutain ni Jeremy, ada iti ICU, Manong. anya? Delikado ti kasasaad na. Apay ka no aya? Anya ti sakit ni Jeremy? Awan pa iti usto a diagnosis na, Manong. Ngam sigon kadag iti doktor amang tamtaming kan ko na. Amang ano, ada sakit na iti dara. Anya? Kumusta ni Jeremy, anak ko? Dayjay, at dapat lang iti ICU na na. Kasi ti Diyos, ininot mo tin nga agsubsubli iti sigod. Sana kas ididamo akas taon na iti pusyaw na. Ay, kaasim o ti apo ko. Imububingan pa ilaang. Ngam naadaan mo tin iti kasta asakit. Wan nga rot nanak, matutugo na iti puso ka mang buybuyay tanak ko. Numabalin la kumasyakon, ti manglakam iti laklakaman na ita. Numabalin la kumananang. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam, anak ko. Ang amdi ka kumamaawanan iti namnaman. Adda ka si ti Diyos, anak ko. Amo kan mamati ak asaan na abaybay ti apo ko. Patyak nga agimbag tumit laeng ni Jeremy. Sapay ko mga rutakas tananan. Iso na lang taparikot ko ita. No sa dino ti pagbiro ka kitag tunariti dara. Numasapol nga agpanawagan ka, ay kataramidam anak ko. Agpatulong ka kadagiti masagnan. Bareng addam abiro kam nga agidunar iti dara. Wala nang. Kasta talaga ti arabidag. Adto yung ti kapingain paghatang mo, Manong. Pagyaman ang kating ko. Awan sapay turog mo, Manong. Wan nga ron. Apay no agawid ka pa eh. E di kasta makaina na ka mat. Siyak pa'y laang timang bantay ka ni Jeremy. No agawid ak. Sigurado adyak mo't lang makaturog iti kapapanunod. Wan ngam at least nga da kay jabalay yung. Alan, agawid ka pa'y Manong. Iti kasta, may turog mo mat uray a pagbiit laang. Sige. Sigapay lang nga ti makamu dito'y. Wen. Wan Manong, awan rin mga pagdanagam. Saan na bale, taawagan ka adagos, no anya man ti ibagadag iti doktor. Agyaman na kating ko. Nagringat mo't langit din di kasto sa saanin mo itananang. Ay, anak ko.
Siyak mo't taong awan pulos bisyo na. Inaramid ko mo't amin na pagsayaan tanti pamilyang. Lasing patak matante ko na. Ang maapay siyak pa'y. Apay siyak pa'y tinapili ti Diyos sa subukan ni ti kastoy. Apay nanang. Kurang ka di pa'y tararamidag. Anak ko, Hindi na mo. Kasawak tilagsakit. Ita, di matanak ko. Hindi na una niya tilagbasulak iti Diyos. Daapay akay kayat nagay ikan iti kastoy a klase ti panumo. Ano niya na nang... pagkalmaang kumalaang tirik naman ako. Patyak amalasatan tumadlaang ti pamilyang daytoy a panubo. Nasingpet nga ubing ni Jeremy. Eso nga amok asaan abaybayan ti Diyos ti apo ko. Nasingpet ka nga amakan asawa, anak ko. Awanan ti maibagakan ka. Amok abuy-buyaan na ka ti Diyos. Banbantayan na dagiti rikat mo. Kat patyak agong gunaan na kanto, anak. Nanang, Agmay-may sa tayo ako mararagkan ko na. Kidaon tayo tinaan-anay apan narapay na kada tayo. Kadawatan tayo apaimbagan namatan ni Jeremy. Kas na kunakon, di ka kumamapukawan itinamnama. Addaasi ti Diyos. Kat mamatiak asaan da tayo abaybayan. Basta di tay kumaumibot ken kuana, anak ko. Wen Miss F. Siyak jay tao nga awan pulos bisyo na. Jak pay pulos pinadas titinmimtim iti arak. Jak ag sigarilyo. Talaga nga awan bisyo. Siyak matlaang jay tao asaan unay arumrumwar ken makiis istorya iti no asino laditan. Balay, garden, balay laeng ti ayan ko. No maminsan makiik-ekstra aklaeng agbiyahe iti nateng, ngem kalpasan na agawid akmatlaeng adagos. Ngaman yan tanuan niya pa'y ti kinaan-anos, kinagaggagat, ken kinaawan bisyok, isumet ti panang subok ti Diyos kanyak. Kinapudno na kanayon ko adamagan, konsideran ti Diyos. Apay asyakpay, apay asaan adagiti barumbado, manginom, bulakbol, kanuan niya pa'y dita nga addaan agkakadakas nga ugali ti subukan na. Apay asyakpay anatal na a tao. Apay asyakpay at ipagsayaatan laeng met ti pamilyak ti panpanunutek ti kaykayat na nga ik-ikkan iti kastoy a klase ti panubok. Nagsakit Miss F. Madudog unay ti pusok amangkit kita iti anak ko iti kasjay asasaadan na. Ket agingga ita adda paylaeng iti ospital. Or-orayan mi paylaeng ti resulta dagiti laboratories na. No maminsan maaw-awananak payan iti namnama nang runa no makitkitak ti sasaaden ti anak ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangayornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, George. Ken ka pagayam, George. Kunada nga rodan, habang may buhay, may pag-asa. Di ka nga rod mapukawan itinamnama. Patsyak kan mamatiak asaan da kayo abaybayan ti Diyos. Di ka umibat ken kuana pagayam ko. Ipasnak mo ti dumawat iti tulong na. Sigurado ak amasungbatan amin dagiti kararag mo. Nalabit nga da plano na ken ka ken iti pamilyam no apay akasta ti pagdaldalanan nyo ita.
Awan imposible iti Diyos no lakit di taagtalek tayo kenkwana. Alakastan pagayam George, ket pagyamanak unay tiing kapanangibiglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Agyaman kami manen kadagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw yo. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg dito'y nanumo at channel tayo. Ket itultuloy yo latta ti mang suporta kada kami. Iti kasta, ket adadupay a drama ti maipaaymi kada kayo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Philip. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti nagan a Philip. Tubuak ti La Union nga may ti agdamaket adda kami dito'y Nueva Vizcaya. Taga dito'y ngamin ti asawak ket dito'y kami metten a nagnaed manipod nagkalaysa kami. Tinak ibinglay wenno istoryaan ita ket tinagbalin apadas mi nga agkakabsat idi ubbing kami pay. Panagtalon laeng ti adda a pagtataodan ti pagbiagan mi. Makilablabada met ti inami no kasjay nga awan unay ti matrabaho ijay talon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Delia! Delia! Apay ay alakay. Anya man ti pagpungpung tutam. Sa dino tayo ni Philip. Ni, apay ni Philip, Elpidio. Nasabat ko ti maestra na itay. Ipagpabayad na ti sarming anabuong kano ni Philip. Gapu iti panagayayam da iti unag ti classroom da iti bulay di kalman. Anya? Sa dino tayo tinalayang anak mo, ha? Ay kwa. Imbaon ko amapan mangyapon kadagiti dingwan tayo lakay. Ibagamtag sarita kami apama na sumangpet. Ala, hustunan anak ko. No apay ngamin anagay ayam kayo iti bola iti unag ti classroom nyo. Amuyo mat nga do ti madadaal ijay. Yak mating gagara, nanang. Dita, sumungbat pa'y lang. Kaya't mo pa'y tibaw, ha? Saan tatang? Di mo't imbagak ano basol mo, di ka nagkalintigan pa'y. Tatang. Ala, huston na italakay. No saan mo abasol ti may sabanag, at dakar pa nga mga kalintigan, wano grason. Ngam no nalawag met abasol mo, aklunam ti bidot mo, kadigan agrason pa'y. Nawatam! Tatang. O niya, ulitin pa'y kadite kay ayam iti unag ti classroom yo, ha? Saan tatang? Inton kwan, pilayan kalagang nga rodan, tapno agtalinag kalagan dito balay. Ala, husto ka tinday talakay. Unay kalakit din aya. Agkalma ka kumalaeng. Ang mga numalawan ang manen ti anak ta. Asino takin ko kwa kadag ito'y notebook kan libro anak kawara dito'y. Diyak mo nanang. Amang ano ni Judith. Uno saan ni Philip. Judith! Philip! Umayuman ornusan dagito'y nakawara dito'y balkon. Saan ko mat ako kwa dagita nanang? Ang mga nun ni Philip. Inyornos ko matan dagiti papel ken libro itay. Saan ko ako dagita? Ay unay kayo lakit din aya. Nabambanog ti tao anagapo ijay talon. Ngam kastoy pay laeng met ti masang petak. Agkaiwara dito'y balay. Ornusan nyo mat Aglinis kayo mat. Naglinis ako nanang. Naglinis ka kunam. Ngam agkaiwara met ti papel dito'y.
Diyak mo no asino ti akin kukuha kadagita nanang. Basta siya, inyurnos ko itayan dagiti notebook kan libro. Asino nga iti ururayon nyo amang yurnos kadagitoy? Siya? Philip! Judith! Umayo nga minan urnusan Agpin na tudo kayo pailaang mat. May sakamot, Gladys. Imbes asikati mangisuro kadagiti addim. Saan mat? Sikati inauna. Iso ano adda makitam anakawara dita, ay kat urnusam matan Saan kat amulmulagatam kit din dita anakawara. Di damat nga minamo ti maisuro nanang. Namin anok matan nga imbaga kadakwada, nga iurnos da dagiti usarda, ngam awan latamat. Alaala, urnusumon sakbay asumang petje amayo. Amangan numakaraman kayo manen iti baot, numadanunan na dagita anakawara. Nagsaor ka. Apay nga adda ka dita nakalinong. Wen nga rod umay kakit din tapno malpas adagos to'y daldalusan tayo. Iti kasta makaawid tayo matan. Nabanungak na rudan. Nagsakitan kayo makagagbag o titiruhot. Agwantis ka ngamin Urang guwanti sa manang. Nasakit latta. Naging pismat ngamin to'y guwanti sa ginatang ni nanang. No day tapa nagrekreklamom, kat nagbagot ka kuman iti ruot, diada kumanalpas mo. Isupay Anya launay ayat ipakaringguran yung agkakabsat. Agtrabaho kayo lang ka de. Sana masapol asao kay asao. Alala, ituloy yung kitintag dalos. Iti kasta malpas sa dagos. Untatang. Gusto mo tinday pa naginan ng Philip. Nung nakainanakan iti maysa, 1-2 minutos. Trabaho manan. Sana may sa oras kayo na. Awan ati malpas at trabaho no kasta lang. Nalalala, agawaan nyo tagdalos. Iti kasta malpas at agos. Untatang! Bumawang ka ditan, Gladys. Ringam mo't tanda kita addem tani aldawan. Ay na, bay ang pailaang idalakay. Nasapa pa'y mat. Alas 4 pailaang iti parbangon. Isupay matimay sa oras apan naturog na Ay, sana mabalin Delia. Askan lang asuruan damatin tagluto. Saan nga agnanayon asikalatan taglutluto para kadakwada? Saan abali takabaalak pa'y matlakay. Mapuyat damat piman numariing da iti masapa. Nasapa da naturog idarabi. Isonas kan lang masapa damat nga gring Elpidio. Ay! Bumangon kayo ditan kurap na eh! Di uraying umayak pa ilan ditay dayo! Untatang! Ringin mo da kita dem! Untang! Unay kalakit din ay alakay. Bakit? Para mo't lahing kadakwada ti kastingar aramidag. Kung saan da masuruan ita, sigurado nga isutan tumot lahing tinakakaasin o bilang lahing. Iso kabayatan nga ubing dabay. Suruam idan kadagiti trabaho. Saan lang dito'y unag tibalay, no di kat karamanin ijatalon. Iti kasta, amudan to tar aramidan da. Sa bagay matkit di Iso di na kumadildilawan bakit? Ngamin, pagsayaatan damad lang, ti pampanunutek. Ne, apa yan anak ko? Apay ngagsangsangit kayo? Pinauto kami man ni tatang nanang. Apay manen aya. Anyaman nga minan ti inaramid yo. Taapay abinaot da kayo di amayo. Narapyan kami anagawid, nanang. Apay nga min anarabyan kayo anagawid. Napanak pa nakiyayam iti balay iti kaiskilaak nanang. Kat si kangay mat Judith. Di magasak lang matiti balay ti ka eskwela. Napan kami nagbayabas ijay likod ti balay da. Ay kat basol yung arudan no apay abinaot da kayo manen di amayo. Amo yumet adi na kayat amarabrabyan kayo nga agawid. Ala, husto day na pa nagsangsangit yo. Ni manang yung ay Gladys, sa dino ti ayan na. Anday di kusina nanang. Aglut-luto.
Mala, itulod mo man nga rod to'y ginatang ko ama sida iti ayan na anak ko. Ibagam, ta iso ti iluto na apang rabyan tayo. Mananang, Mabisin ako, nanang. ulay siya nanang. Mabisinak mo tan. Adda tinapay a ginatang ko, mangan kayo pay laang iti tinapay. Pagururayan tayo iti masida nga iluto ni manang yo. Nagbital tawan niya manang Judith. Manang Gladys. Sabado manan inton bigat. Ay, uwan nga rod ah. O, apay ayan no Sabado manan inton bigat. Masadot ka manan ama panijay talon, kasta ka di. Alaw na ya manang. Sapi nakapudpudot iti talong. Ay, sus. No asino pa iti lalaki. Isu pa iti sadot nga agtrabaho ijay talon. Uwan nga rod ah. Makapasadot mat ngamin. Sa nabali kumaano sa napudot. Ay kat aganos ka ah. Tasaan ka mat anayan nakabak ng Philip. Uwan nga rod ah. Sapi nakaungungit ni tata. Ay sus, sika talaga. Nagadua reklamom. O sige, magnatayo kitin. Iti kasta, makaawid tayo ni Jebalay. Amangan no bautan na tayo manan ni tatang, no marabyan tayo manan nga agawid. Imot ko na nga gawid ka dagos kalpasan di klasem. Ingam sa dino tinapnapanam, ha? Apangita ka lang nga nagawid, ha? 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 Anay ko tatang gusto na. Sa dino tinapnapanam ko na, ha? Anay, gusto na tatang. Napanak na gayayam iti basketball. Kat anya nga itinaganap mo anapan na basketball, ha? Nabsog ka kade anapan na kay ayam? San tatang? Napanlog ka, kasta ka Un tatang. No te palagay ayam mo kuma iti basketball. Kat timulong ka kuma dito'y balay. Adda kuma ti Serbina. Namin ano ka napalpalagipan. Yung talaga natangkin ti ulom. Anay ko. Gusto nga tatang. Ikarit. Saanin na maulit. Agawin ako na dagos. Kalpasan di klasik. Sana ko na mag-iayam iti basketball. Sorry, tatang. Sorry. Unay kalakit din aya Elpidio. Binaot-baot mo man gaya man ni Philip. Una, tanatanggan mo't gamit ti ulo na. Awan dengdenggan lasaw. Ang pinalalwam mo't piman jay anak ta. Kas jay ti rumbang iti ubing anatanggan ti ulo na. Kita, man, no saan pa'y laang agnakam. Lakay. Bakit? Panang disiplina lang di kasi nga aramidag kadagit anak ta. Ngam kita ata numaminsan, kat masobra ang matimang baot kadakwada. Nang runa unay kin ni Philip. Ustol! Nagkado ka nga. Di nakisuraw, kamuktar aramidag ko nakmanan. Apay ka sila na uli magtibalay, bakit? Sa badumat ita. Sa dino tayong dagiti ubing. Ay na, nakaturog da pa'y alakay. Anya? Ay! Ringom itan aldawan! Ay kat mariingdan tulat na alakay. Ay sos! San ang mabalinti ka sa kanyak dalya? Elpidio. Gladys! Ginit! Hiye! Bumawang ka ditan! Bumta ka dyan sa haratinwang! Ngum nakailag kayo palang dita! Kaputawan ti eskwela yun, di kayo matan bumangon! Bumangon ka ditan! Tado ti matrabaho! Gladys, Tatang, agkuyog kayo kini Judith ang mapanmangi pastor kadagiti dingwan tayo. uwan tatang. Kitaan nyo, tadyad ta mabalinda paglinungan ti pangipagutan nyo. Kun kitaan nyo, tawan ti bakras ang mabalin apakatin na ganda. Uwan tatang. Bantayan nyo ti oras, tamapan nyo to ida painuman into naldaw. Uwan tatang. Sa dino tayo ni Philip, Apay ka di, tatang. agrubat kamutan, tagkuyog tamapan ni Jatalon, lungan nak nga garado. Un tatang.
Numalpas yun, dagiti maarami dito balay. Sumaruno kayon to ni Jetalon. Tado ti maarami di dyan, ha? Wan tatang. Nasaya at tasimangpet kan lakay. Kunak numarabyan ka manin nga agawin. Nasapak, tanadamag ko nga inpauraga gayam ni pare isko ti tarakan na baka. Di magasakit di balay da. Nangalaki ti sidan tayo. Ay kat naimas nga rod ti pangrabyan tayo itaalakay. Hello na ya bakit? Aywan, sa dino tayo nagitanak ta. Adada ijay salas lakay. Madama ti panagrepaso da. Exam da kanong amin inton bigan. Gasta ya. Wan lakay. Apay. Adda ka di pangibaunam kadakwada, taayabak ida. Saanan? Bayami da nga review. Di mo itang disturbuan. Siya kung timang luto dito yung sangput ko karne. Siya kun alakay, itikas na makainanakamat anagapo ijay talon. Siga, di ati agina na bakit? Amo ka na banog ka na pan nakilabada. Iso siya kung tagluto. Ala, si kangarod ti makaamo lakay. Wen bakit? Ag-relax ka lang dita. Ayaban ka ito, inton makaluto akon. Daytoy ti card dagiti anak talakay. Kita nagngangato dagiti grado da. Dan, kita man bakit? Daytoy ti card ni Gladys. Ne, line of 9 mo't amin ngagpasaw. Wen lakay, daytoy mo ti card ni Judith. Dan. Oh, line of 9 mo't lang amin. Wen lakay. Ningay Philip, ayan mo ti card na bakit? Atoy lakay. Nangato mo't lang dagiti grado na. Dan, kita man. At dadwa a line of 8 na. At least nakatulat ta bakit? Wen lakay. Talaga na si Rev, dagita anak ta bakit? Wen lakay. At damanan ako magagita kag trabaho no kastoy laang bakit? Uray siyak mo't alakay. Maikat ti banbanog ko. No kastoy ti makitak agrado dagiti anak ta. Bakit? Ayaba mong nagitan nagtatamangan tayon. Naidasar kunti pangrabyan tayo. Wala kay. Philip, ayaba mong damanang mo, tamangan tayon. Nanan. Oh, anyang itin lutong asidaan tayo, lakay. Nangiyang rakiti bukal bakit? Binaw ka kiti karni ti baboy. Ay na, nagimasan no kasta, lakay. Siyempre, bakit? Ay, anak ko! Umay kayo mga anan, Maminsan lang ka dito, ayab. Wan tatang. Umay kami. Nagpatumitan ti sidain tayo. Wow! Adumanin ti makan ko no kastilaan. Nalalala, agtugaw kayon. Agigiddan tayon ang mga anak ko. Ang sakbay na agkararag tayo pa, ha? Ala, agtugaw kayon anak ko. Tasangsang kamay sa tayong agkararag. Agyaman tayo iti Diyos, kadagiti parabor na kada tayo. Ay nalakay, nasaysaya at sano ipandakalaangan iya ospital. Saanan bakit? Ay kimbakak matlaang. Dalapit na panog ko lang dito, Narabisan na kami dito na minsan nga aldaw. Wen angam ni, saan maten abo mababatigurigor mo? Nakamanukan atumar iti agas, angam saan mat apumipi at ipudot mo. Wen ka tata. Mang parte ka makititinitib ang manok bakit? Ikam iti adwalaya. Taag sa bawak man. Barang pumipi at tirik na. Sige, mabiit lang nga ron tayo bagakin ni Philip. Tamang tiliw iti manok lakay. Kumustan tirik nam lakay? At damot lang ka di pimipian na. Ay, diyan ka daw mo bakit? Diyan mo tan mawawatan tirik na. Mga minak. Indon kon. Napudot mo ng tirik na. Sakit lang sakit. Tibagbagit. Kasi lamang kung kunot tila sa kasag ko.
Agtrangkaso kang arod ano kasta lakay. Kaya't kung di mapaniya talo na, talaga jakpay lang kabalan. Ay na, di mon pilitan lakay. Agina nakakit di. Iti kasta daras kang umimbag. No kunak tuma ngamin nga idigos mo, idinaarbisan ka. Ngam natangkan mo ti ulong. Ay, ka talaga siguro mata. Dimtang mati man ang sakit ko ba? Mangluto ka man kit itilugaw. Taiso te ka na. Ay, kami ti hado alayagan paminta. Sagpaw mi ti karne ti manok kan itlog. Sige lakay. Mabiit lang nga rod tamang luto ah. Iti kasta makapangan kan makatumar kamatan iti agas mo. Ne, sa dino ti papanam elpidyo. Nakabunang kamat. Mapanag talon bakit? Mapan ko sa rungkaran dagiti mulak. Ay na, di mon pilitan ti mapanlakay. Saan ka pa'y unay anaimbag? Kan may sa, kagap-gapok laang mat ijay idi kalman. Sa bali at tamot ano siya ka mismo ti mapan bakit? Sa nabali, ta sa anak mo't ngagbayag ijay. Agawid ak mo't ladagos bakit? Ang lakay. Awan ka di ti rumbang nga pagtanagam dilya. Kaba ilak ti bagik kunak manan. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, awan tinalawa at agaming hininanang yo. Kas makita yo man, basit lang to'y daga suksukayan tayo. Iso nga agadal kayo kumana imbag anak ko. Tay sulayang day tati may patawid mi kada kayong agkakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo anak ko. Iso adi kay kumagumurgura no kanayon kayo amaungtan. Ngamin, para mutlaang kada kayo da ito yung aramidan mi. Gladys, Tatang, sikati inauna. Iso kita ang di pagsayahatan yung agkakapsat. So ruam lagi ti addim kadagiti banag adidaan mo. wan tatang. Si Kamat Judith, agtungpal kayo kinimanang yo. No adamo dagiti saan nga amo ni manang yo, ay kat mabalin nyo lat tamat nga isurukan kwa na. Wala nang. Philip, Tatang, pudno asikati inaudi. Ang kanayon mo alaglagi pen asikati lalaki. Iso adi ka agkapoy-kapoy. Rumbang nalaing nga aramidem mo't amin akabailam amang tulong ka dagiti kakapsat mo. Kastamutin kada kami kininanang mo. un tatang. Uray kasano ti kinarigat ti biyag anak ko. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Di kay agpaabak kada kiti pannubo kadumteng. Aramidan nyo kit di dagita akarit ken inspirasyon. Iti kasta, makaeskwela kayo, anak ko. Miss F, nakita ken nariknak dagiti rigat ken sakripisyo dagiti dadakkel mi. Ket no saan siguro akas jay ti kinaistrikto da idi kada kami nga agkakapsat, amangan no saan kami met anakaadal, ket saan met siguro anapintas ti kasasaad mi iti biag ita. Isu nga ita, araramidan mi met amin akabaalan mi, tapno makasubalit kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Philip. Ken ka pagayam, Philip. Nagasat dagiti anak adumngeg kadagiti naganak. Napintas to'y pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Makapalagip iti kinaubing ken ti biag idi. Work before you eat nga kunada. Saan akas ita apuro gadgets, computer ken cellphone ti ubing. Saan da ama ibaon, agunget da pay kit din no kwa. Apaan da kapay. No ikumparam dagiti stricto a parents ken dagiti saan nga stricto wenno nalukay a parents kadagiti anak da, makitam ti diferensya na. Ket kablaawan ka pagayam Philip, kastameten kadagiti kakabsat mo. Ken syempre, kadagiti dadakkelyo. Kablaawan kayo iti baligi anaragpatyo iti likudan ti kinarigat ken kinaistrikto dagiti nagannakyo. Alakastan pagayam Philip, ket pagyamanak unay ti ingka panangibiglay iti kapadasam, ditoy programa tayo.
alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay luktan ken ikan biag. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Shane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Shane. Naawi sakmet a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay wenno isalaysay tinagbalin apadas ko. Makunak arigat ken saem ti napasarak iti poder dagiti nang tagibi wenno nangampon kanyak akabsat metlaeng ti mismo nga inak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Mama, mabalin ka di asukatan yu ti bado? Anya manen ayat aramid mo nga ubing, ah? Apay akapitpitak ti badom, ha? Umay ka man dito, eh. Naigalisak ngamin, kabayatan ti panagnak amapan iji balay da Uncle Rudy, Mama. Huston, Mama. Isaldang niyo kumantimang maot kanya. Daytoy po, Anay ko, Mama. Huston. Apa yan? Agan ano kayo manin nga aginaaya? Apa ababauto manin tanakta? Kita nga ang tinaramid tinalaing nga anak mo. Napan manin nagbulakbol, kat simangpet anak karugrugit tibado na. Sa dino nga min aya tinapnapan Shane. Kunakmot nga min ngagtali na igkalaang dito'y balay. Ay na, uray agan ano ka amang bagbagakan kwa na Samuel. Di na kan tumila ang denggan. Ngamin, talaga anatangken ti ulo na. Ngala, bayamon bakit? Talagang sa kastanan. Awansan pa nagbalbaliw na. Apay nga takas jay na mamakan papakanyag. Apay nga ta nakaungungat na kanyak. Masit lang nga pindot ko. Lapigusan na ko ni Mama. Kapukadi, tasaan na kapudpud no nga anak. Anay ko, apay nga yan nagsakit matan ti tiyan ko, Mama. Kasano, kat nagrawat ka ngamin. Nagadutikinan mo, ngamawan mo't maitultulong mo. Ay na, bayamon. Ubing pa iti anak ta. Iso di mo pailang pilitin na tumulong ka data. Ay sus, no ita ang panawan, awanan ti ubing ken nataangan no trabaho ti pagsasaritaan. Uray ubing, nasken laeng at tumulong metten kadagiti trabaho dito balay. Saan ket aday tamang mangan laeng ter aramiden na? Kasi ita, gapu iti kinarawat na, si makit lang aruden ti tiyan na. Anay ko, anay. Talaga nagsakit ti tiyan ko, Mama. Anya nga iti aramida. Ay, jak amukan ka! Tumal na ka man, tamatitilang akong iti kasasangit mo! Sumardeng ka, Shane. Hingga kat maturog ang tanay, rabiin. Anay ko. Nagsakit na talaga ti tiyan ko, Mama. Papa. Anya nga iti aramida. Nitakarkarwan nakit din tagsangit. Ingka man laangan ipupok iti CR day tangawin. Barang sumardangan ngagsangsangit, makarangrang. Mama, Papa, parwanan ako di
di kayo kumamat kanya. Please, ikari ka sana kung nga ang sangit pa'y. Iti kasta, saan kayo na maringrang? Basta parwanandak ko man dito. Bakit? Kinisem ka diti kwarta kiti pitaka? Awan ti kiniskis saya ka kwartam, Samuel. Diyak tupay mo no sa dino ti ayan ti pitakam. Ne. Apay nga rod nga adda mapukpo ka wa kwarta. Amok ti bilang na tadyay. Ay kat jay siguro anak mo at inang kisay. Ha? Ta sino kumapay nga iti daduma ang mangalan no saan ani Shane. Agsaga na tadyay babae. Talaga ang makaraman kanyak no maduktala ka iso tinang kisay iti kwarta. No kasta, talaga gayam asikatin ang kisay iti kwarta. Wen, Papa, kurang mat nga mintin tadyo a kwarta kat nagado ti babayada. Ha! Ammom ka di, ngagbababawi ak anang tagibigan ka. Awan lang aruden ti ammom, agtatakaw ka ba'y? Sorry, Papa. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Promise. Awan na rin kakititibain. Pinakan, binadguan, kan inikanda ka itinasaya tabiyag. Yung kastakit din ti subad mo ka na kami. Takawan da kami din asimumulangat. Nagawan kat apain mon. Bimabayan ka pa'y matngarod. Amuyo ka din ti damag, nana? Maipapan itian niya balasang kaw. May papan ka ni Shane. Apay ni Shane binaus balasang kaw. Masikog ka day. Ah? Jaklam mo, anana. Ang damag ko nga agsusukat ka no ti boyfriend na. Ay na, jakon mas daaw balasang kaw. Kano gumaramping at mga minday di Shane. Kampay iday, di makabasag pinggan. Ngam kinapudno na, gumaramping at magayam. Ay na, naku namon, nana. Kat mo taktakawan na pa'y kano da Uncle Samuel ka ni Auntie Eva. Kanayon da kano amapukawan iti kwarta. Ay ka talagang agtakawan tapno adda ilalaki na. Husto ka, nana. Agtakawan tapno adda paglalaki na. Ala, gusto day ta na panagsangsangit mo. Pangaasim ta di mon ululitan tikas dyan nga inaramid mo. Laglagi pam adakkel abasol iti Diyos ti panangketel iti bukod tayo abiyag. Wen anti, imbaglaangan ko na am tanapugsat ti tali. Tano saan, amang hano lamlamayan da kaitan. Kas na dyan naminan ka ba ilan anti? Nang runa dagiti mangmangag ko at chismis. Mala, may am dagita at chismis. Aramid laang dagiti nagatel tingiwat na dagita. Di ka kumaagpahabak ka anakan. Panunutam kat dagiti ba nagapagsaya atam. Di mo pampansinan dagita at chismis. Anti, kang runaan ti amin, di mo kumaguraan da papaken mamam. Wen, ung tanda ka, gaputa ipatpatagda ka. Ung tanda ka, gaputa kayat da masuruan ka. Dayta kumati imulam iti panunot mo, Shane. Dayta, umanay mat siguro dayto akawas ko. Makaam mo ditan sa dino ti papanak. Nasa isaya at laangan nga agtalawak. Iti kasta. Awanan ti ong tanda papakad mama. Kanagtal na amat ng tibiyag da. Agawak ti rumara. Taamangan numasang patandak dito'y balay.
Shane! Sa dinutayan mo! Shane! Nagulimag mo dito balay. Napananmanan nga ta ni Shane. Ay, napanman nga ta nagbulakbol. Ay talaga saan nga naknakam da Shane. Kaya't nan samanan ti maungtan. Ne, apay ngay bakit? Rabina, yung aging gayta. Awan pa'y lang yanak ka. Sa dino ngay nga tandayan na. Day tamat nga ron ti pagsidawak lakay. Italaang mat anapasamak ti kastoy. Pudno nga dadagiti kuntaway amarabian ti anak ta. Ang nakaawid kuman iti kastoy nga oras. Wan nga ron. Ay sus, sabali tagparparik na kanyak Samuel. Ha? Nene, anya tikat mo asawan? Nagtalaw samot ni Shane. Anya? Ay nahaawanan lakay. Pinanawan na tansan nga agpaiso ti anak ta. Hasta nga tangag paiso. No saan ang nagtalaw? Adda kuma dito'y balayan iti kastoy nga oras. Simmangpet kuman Samuel. Urayan talat bakit? Aging ganton madamdama. Amangan mat no talayang napatag na panan na. Gusto daytan apa naging inom mo, Shane? Nabatak ka. May anak ka dila ang friend. Di ka agda nagtaka ba ulak ti bagik. Shane, Kaya't ko laang mat nga liuliwag ti sakit tinakam amarikrik na. Danggayan na kiti nga ginom Aginom ta, aging ga iti kayat ta. Muti ti pasom ta karga friend. okay. At diba, so friend, karga nga rodan, Ayos! Cheers! Nagkimasa talaga ti anak. Naglamuyot ti panaggayos na iti karabukod ko. launay ang friend. Ay, gayam. Madamag ko man lang, Tanya. Anya date na, Shane? Nabayag ka ka din, iti daytoy abar. Uy nga. Do at nawan ko nga trabaho dito kas may sa waitress. Mayat dito tagalan ti dagiti customer amang ted ititip. Sala nga dayta. Napigsada pa'y nga table. Ha? Sana balay. Isurok tukan ka ti teknik. No kasano amakaado. Kumusta mat nga tanda papakan mama? Awan mat namin mabalin ko pagdamagan mo kumusta damat ta. Naragsak da nga ta iti kaawan kon iti dandada. Sapay ko ma. Tanasaya at matlata ti kasasaad. Ada customer. Tinasaya. Asik ga. Damagat no anya ti order na. Hi, sir. Anya ti masapul yo? Anya ti order yo kunak kuma? Sikat ti masapul ko, miss. Ha? Kahit ko suwan. Agtukaw ka, tagsarita ta. Okay. Sanak ngagtukaw no awan ti alaam nga inumag, sir. Among katiyan na bayag ka na pinalpaliiw. Anya? Kat agyaman ako na, ha? Kaputa na kasarita ka matlayan. Anya ti kayat mo asawan, sir. Amom, saan mo ang bagay tagnay di tikas ito yung lugar? Isungan naman nugot ka. Iyawid ka. Kat agkalay satan. Ikarik, di kan to agbabawi. Ipaay ko amin na kasapulam. Kat di kan tulong daang itidanak. Anya? At ito iti sweldo, bakit?
Ne, nagadumatan da ito, Jay. Siyempre, dakkel ngamin tinabi nga mita. Iso dakkel mo tagatad ti mayawat ko ken ka. Ha? Agyaman ak, Jay, ha? Aywan gayam, panagkonakit naskan ama amam da ito, eh. Anya dayta? Masikuga kon. Nagpaiso, Shane. Wan. Nagsayatan nga bakat. Kamo dyan na. Agpalina ko nga ama. Yes! Yuhuu! Nakalagrag saka kiti dayta na umuwak bakat. Atoy, mangan ka amangan bagat. Itikas ta, nasalun at tutipas ngay mo. Nagluto ak ito paborito matinulang. Agyaman ak lakay. Awan na nyaman na bakit? Nala, agtugaw kan tamangantan. Oops. Tumaktak gilin di tiyan mo. Is amasapon nga iwanan ti sigug mo bakit? Ikaw na agbambanog. Bayam, nagit ti matrabaho ni ti balay. Siya ti mga ramid, ha? Di nakpakadanagan lakay. Kabailak pa'y matiag trabaho. San ko manatanggan ti ulom, ha? Pastanuan niya dagiti imbagak. Iso ko ma itong pagang. Alawanan, matungpal ti pagayatan, boss. Very good. Unay kamatan. Nabartag ka man na nasimbang pat. Saan mo't bakit? Nakainumak lang. Lakay. Liklikam kumamutan ti uminom iti ara. Nang runa ita tamasikuga kon. Di ka kanimadanakan. Kaura din inumak. Amok mat ti obligasyon ko ken ka. Ngam, saan kumamat ka na yun? Panunutom kumamat ti salon at mo Kasano kaming tulaangan iti agbalin nga anak na no agsakit ka, gapo iti kaiinom mo. Di mo ngamin ibagbaga ang agsakitak pa. Nakasalsalo na atak to ba yun? Kita mo. Oo. Healthy ito yung asawa. Isang awan nga rutrum pa kapag tanakang. Pudno nga gininumak. Ipasigurado ba saan kayo abay-bayan? Nanguruna, entol at danton anak ta. Ay tati mo lang iti panunod mo. Pakay. Di mo matlamay dison ti cellphone mo, Jay. Itay ka pa nga isam dita. Asino ti ka-chat mo? Ha? Ay, kwa? Awan, bakit? Adalang mo't pagtungtungtungan me, kadagiti kabarkadak dito yung group chat me. Sigurado ka, dagiti barkadam ti ka-chat mo? Ha? Sigurado ka, kunak? At dayta ka manan ako na, ipakat mo man ang tiki naman ng himon mo. Agdamdamag aklaang mat, Jay. Awan mat siguro ti dakas na. Di mo man ipilit tikat mo siya. Awan ti dakas nga aramidag. Iso tumala ka dito na, kung di mo kaya't nga agapat naman. Kano si kamat ti mangirugrugi iti apa? Kasano? Kat kanahin mo't ngayon apalpaling iwan na kiti karaw ko. San lang na ita? Ikampay iti kaipapanan na dagiti simple aba nagamakit kita. Agdamdamag aklaang mat. Ngam kastakit din ti reaksyon mo. Gusto na. Sumanao ka pa ilang dita. Makauma. Jay! Jay! Abay ka di bakit? Tulungan nakban lakay. Kasta unay asakit ti likod ko. Naanay ko. Andiyan. Abay ka nga tan. Diyak manam mo. Basta bigla matlangan na simakit ti likod ko. Tinasayat. Mapantalangan ni hospital. Tagpa-check upak lakay. Mala. Umay ka nga rin si bahin ka bakit? Masay-saya at nagpaiso numapantalagin ni hospital. Ambangan mo't no aganakan. Ay na, kampal timpas ngay mo bakit? Wan nga rod lakay. Diyak ba't ninamnama kambal gayam ti anak ka. Kita mo, naglulukmag na. Wan nga rod Ay wan gayam.
At ako makidawag kan ka, Jay. Anya day ta. Kaya't ko tiyagawid iti lugar mi. Kaya't ko ang makita na papakin mama. Kat wala. Day talagang gaya. Agawid tayo nung tungaro di dyan lugar niyo bakit? Ipasyar ta dagiti ubing dyan. Tapno, amok matan dagiti naganak mo. Ay na. Nagtataarmatan na gito'y apo ko talaga. Wan nga ron pa kan. No, mga paray aw dangaw awiran. Yes, yay na na. Pasensya ka na, kadagitisan alasaya at ngayon aramid mi kan kay ti kalabas. Nalaos, ti panagbabawi mi kin ni mamam. Kinapudno na, sinapsapul da ka. Ngamawan na pulos damag may papankin ka. Sapay kumata mapakawan na kami, anak ko. Puno ti kinunan ni Papa Shane. At sapay kumata mapakawanda kami. Kadagiti adwa nagbasulan bikan ka, anak ko. Awanan kanyak dagi Jay, mama. Papa. Para kanyak. Da kayong lata ti pudpud no anaganak ko. Iso adi kay agdanag. Ta sa anak anagimula iti sakit tinagam kada kayon. Nabayagan anapakawan kayo, mama, papa. Ay na, agyaman kami unay siya, anak ko. Awan na nyaman na, papa. Asino nga'y kumatiag si sinaranay, no saan ada tayo matlaang asa nga pamilya. Ing kayabanan ni Jay, anak ko. Nabartag samutan. Ay na, bye-bye anyo laang, mama. Di na ngamin kaya't ti maay-ayaban, no kasta nga da kain-inuman na. Amangan no isupay ti pagapaan mi. Kasta aya. Wan, sana bale. Agawid matlaang dayta, inton marikna na at talaga adinan kabailan ti uminom. Ay, unay kahitan, Jay. Isang matlatang dita. Sinubra amat nga minti iminom. Kita naman, gitidin tanong ay na magpakis. Diyan na lamis. Kabilang itado guys. Mamit lang, kat ni agsang sangit lagi ti ubing. Mapan ko pa'y lang itad ka na, papa. Agawa man. Tane, makainom akon. Iti na lamis. Wala, iyag mo pa lang nga ro dagiti apo ko. Tasyak, ti mga awir anak ko. One man, papa. Ay na. Kastaunay mo nga minabartek ni Jay. Tanda ni di na pahin ka ba ilang timag na itay. Huwan nga rod, papa. Sinubra naman nga minang tinagin. Sapay nagmadi ti bartak na. Alala, ibati mo nagiti ubing. Tasya kung ti makamo ang mga awir kadakwana. Ingkasi katsuan ang tasawa man ako. Gusto naman, agsardeng kayo, agsangsangit apo ko. Hoy, sigaw na kay. Anong dagit anak ko, ha? Abang agsangsangit. Kadilam sa amat dagit ang beng, ha? Ayok ka. Apay ko, apa dumanog ka ngay, Jay? Daytoy pa. Dahito muti parakin ka. Lakay! Tumaray kan! Umayan ni Jay! At dagam na abunang! Kartingam ti tumaray! Pasensya kan, Jay. Ang panagkunak. Jakon makaanos iti danang. Agasam mantikas dyan ngay naramid mo iti amak. Dinanog-danog mo. Samon to kinamat iti bunang. Nasayat ka di pa iti kasta panunot mo. Shane, Ikarkarigatak mat nga anusan kan awatan ti kinamamartag mo. Ngamno ti panangkabil mo kan ni papa. Sabalin asaritaan day ta.
Uray kas ano. Imbilang ko ida kas pudpud no anaganak ko. Nasaysaya at salangan nga agsina ta. Iti kasta, saanan ang maulit pa iti inaramid mo kani papa. Jay, dumakdak ka lang dagiti uping. Ngam aging ga ita. Awan pa'y makita ka nagbaliwam. Nupudno nga ipatpatagda kami kadagiti anak mo. Ijamon ti arak, kat ipamaysamon ti agtrabaho. Iti kasta, awanan ti kastoy ang mapasamak agulo. Kastam ka dilatan, Jay. Talaga ka di nga awanan ti panagbalbaliw mo, ha? Mangurugi ka man ako naon, Shen. Kasano? Kat makauma matan ti kasta nga raramidam. Awan lakat nabartag ka sumangpat. Imbis at tulungan nak ang mga awir ka dagiti anak ta. Saan mat? Taday tamad arak ti unaam. Ay na! Makauman na talaga ti kastoy abiyag. Hindi mauma ka. Woo! Abay, di ko lang. Siga lang ngayon, di mauma. Tapno ibagak yun nga, ha? Naumakmatan ka. Kinapudno na. Tsaka kung balik natisigot arag sakit nagbaitan ta. Wen! Isuan na sa isaya at langan nga agsinatan. Iti kasta, malpasan da ito yung saritaan. Agsinatan, Jay! Miss F, maumuma akon a talaga. Kasladya kon maanusan ti kastoy a sitwasyon mi ken ni Jay. Masansan ti panagapa mi. Uray basit lang abanag ket umanayen a pagrikrikyaran mi. Sang kaibaga na nga agbaliwan, ngem aging gaita awan met ti makitak a pagbaliwan na. Okay kami metten iti pamilyak, ngem ti asawak saan pay a nagbaliw. Kanayon mi nga ibaga wenno ibalikas ti panagsina mi. Nga maging gaita ket saan kami pay anagsina. Gapo tapan panunuten mi metlaeng dagiti anak mi. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramida. Toy pagayam mo, Shane. Ken ka pagayam, Shane. Kunam dito'y surat mo, akasla na uma kayon iti tunggal maysa. Kanayon yo nga ibaga nga agsina kayon, ngem saan met a mapaspasamak, gapo ta ipagpagapuyo kat nga rod kadagiti anak yo. No kasapulan nga ornosen nyo tinagbaetan nyo kas agasawa, aramidan nyo. Kasaritam itinasayaat ni Jay. Ibagam dagiti saan mo akayat, kastamet kenkwana. Apay no pagnumwan nyo kitdi ti panagkalay sayo. Iti kasta kat mabindisyonan ti panagdannayo. Ngamsakbay na, tingitingan nyo pa'y anaimbag tirik nayo. No bilang tagkalay sa kayo, saan lang kumaaga po kadagiti anak yo, no di kat talaga nga agin innayat kayo. Alakastan pagayam Shane, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.